Ajmo u sredinu. Svrčana vrata Dioklecijanove palače. Ona su služila samo za izlaz na more, a sada su glavna ulazna vrata turisti. Podrum Dioklecijanove palače jedni su najbolje sačuvani antički pokretci. Na podrumu su se trpavali smeće, viškom hrane, pa čak i obavljali nešto. Tek u 19. stoljeću su se počeli utrpavati. Neki dijelovi podruma još nisu otvoreni. Nije. Let's go suppress it. Careful. Boom, Perić. Što ne razumijete što moram ovako? Jure Katić, Ivan Manzović. Palače. Smješten je u dijelu s još nekoliko hrama. Bio je namijenjen ceru Dioklecijanu koja se stavila kao živog sina Jupitera. Tu se cer pojavljivao, a podani su se pristupali, klečali ili pred njim podali crkvu. Katedrala Svetog Duje je napravljena kao mauzolej cara Dioklecijana. U njenoj unutrašnjosti je bio Dioklecijanov sarkofag, koji je kasnije uništen. U 7. stoljeću postoji katedralom u kojoj su na počasnim mjestima postavljeni oltari s relikvijama Svetog Duje, Svetog Staša, mučenika pogubljenih u Solinu. Kako biti legionar? Da bi postao legionar, trebaš prvo napuni 18 godina, onda trebaš biti jak, visok, crna kosa, obrijan, tako. I trebaš se pridružiti Dioklecijanovoj legiji i onda dolaziti na treninge gdje naučimo te rimske formacije ili ako želiš možeš biti gladijator, tvoj odabir legionar ili gladijator i onda naučiš ili kako se boriti kao gladijator ili naučiš rimske formacije. I onda putujemo po Hrvatskoj, po Europi i radimo nastupe. Što bi desilo kad upali? Isplivali, rekao. Ali s obzirom da je oklop težak 20 sa štitom i svim ostane 25 kila, slabiji bi potonili. Da. Je li čast služiti Dioklecijanu? Je, naravno. Unutra kružnog tlocrta vestibul je staro carsko pretvorje. Kroz vestibul se s peristila ulazilo u rezidencionalni dio palače, ali do prije nešto više od 50 godina u njemu se stanovalo, uzgajala perad i obrađivalo vrtu. Danas su tu hoteli, etnografski muzej i drugi sadržaj. Svi što pjevaju Jedna od posebnosti Dioklecijanove palače je tajnovite su egipatske sfinge. Osobito impresivna, najveća i najbolje očuvana ova na Peristilu smatra se jednom od najvećih uočija. Ona je jedina sfinga u Splitu koja ima glavu. Izrađena je od afričkog crnog granita. Svećeni su zvali Gorgona i praznovjerno izbjegavali vizualni kontakt s njom. Ispred Jupiterovog hrama nalazi se druga sfinga, ali ona nema glavu. Što je ono? Jupiterov hram! Iza mene se nalazi Jupiterov hram. Napravljeno je gospodin Jupiterov. Ja sam dobro nadjela Jupiter. Jupiter. Kasnije je promjenu u krstionicu posvećenu Svetom Ivanu Krstitelju. Sve više naseljivalo. Kuće su se morale približavati palači. Tako da je nastao i mali prolaz koji se zove Pusti me da prođe. Tako da mogu ako ćemo raditi te nove naočale. A koliko daju? Ovo su srebrna vrata. Kroz njih se dekumanusom u palaču prolazilo smjerom istog zapada, sve do željeznih vrata. Srebrna su vrata bila skromno dekorirana zlatom. A od srednjeg vijeka sve do 1952. godine su bila zatvorena. Kada su temeljito rekonstruirane.
Evo šeće da pomalo, gdje su ti? Ko želite krata i dođi. Okej, stižem. Kardo, došli smo do zlatnih vrata. Kroz njih je car Dioklecijan kročio u palaču 1. lipnja 305. godine. Građene su prvi put prvoputa vratima kao dio obrambene vojne taktike. Kroz njih je Dioklecijan prema Saloni kao glavnom gradu rimske provincije Dalmatije. Danas kroz njih jure svakakvi luđaci. Danas se nalazi spomenik grgoranizma. Napravio ga je Ivan Meštrović. Možda nije iz rimskog doba, ali sve noćemo govoriti za veliki želj. Šta si ti zaželio? Da imam peticu iz povijesnih spina. Ja isto.